जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାମା ଲୁଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ କୋବି ତରକାରୀ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ତ ହାତ ବାଜି ସେଠି ଟେପଟା କହିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ପ୍ରୋସେସଟା ସେ କେମିତି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କରି ସେ ତେଲ ପକାଇଲେ ସୋରିଷ ତେଲ, ତାପରେ ଚିନି ପକାଇଲେ, ତାପରେ ମରିଚ ପକାଇଲେ ସବୁ ପକାଇଛନ୍ତି। पियाज पकई रखी पियाज कषि सारा मसला पकड़े हल्का हल्का मसला सब काटते रसुण पेस्ट करते पियाज पेस्ट करते सब पकड़े पेस्ट पकड़े टमाटो प्यूर करते पकड़े पकई सारापर कषि सारापर 10 मिनट कषि सारापर से कौन कले पानी देला पानी तो सुस्ते करते पकई सारापर से पानी फुटेला से धनिया पुस्तक कटा है धनिया पुस्तक बटा देवे। तो पुस्तकटा मुझे लेट्रे बतरैली बोली से भलसे ग्राइंडिंग हो पारानी तो से भावुँ चार्ज होने छाड़ीटा 10 टाका देवे। आगे सोरिष बटा देवे टिके दही सोरिष बटा दे दीच सोरिष बटा से दे सारा से पानी दे दही पकेबे लास्ट से दही टिके पकेबे। कोबी आलू तर सब आगुआ छाणा हो तो ये पानी फुटी सारा पर कौन कर आलू पड़ो आलू टे सीझे तापर कोबी टे पड़ो लास्ट माछ पड़ो लुण सीने से टेस्ट अनुसार सब पकई देते आगुआ। तो देखिपे ये भाई जन आम रोसे आसुँच कानपुर अंचल जे कि मो हजबैंड हाय करना हाय करना हाय कर दिया खड़िया धरिक हाय। देखो से झोलटा फुटी आसला तो सी आलू पकईदे आलू पकई घाटी दियो आलू पकई घंटा सोरष पड़ना राइगणी लगे हाँ सोरष पड़े बोले से पिता है लगे खड़िया मारे देखो केते जोर आमर झोलटा फुटला तरकारी। तो सी ए कोबी पकाउछन्ती छणा होता कोबी तर पकईदे तरकारीटा भलसे फुटीज आलूटा टे दर सिझा हो आसला कोबी पकईबे। आपण मैंने रुटी खाईपर भात खाईपर।
मन सारू कंचा लगा आलू ओहो नहीं मन नहीं कौन सारटा मन था बाग ना भी आइले नहीं कंचा लगा कच्चा लंडा बोली कहले अच्छे देखो ना मो तरकारीटा केमती फुटिलानी बहुत प्लेजिंग माछ तरकारीटा नाଳ भी पड़ानी खाईदेवी सब तो पका रेनी घर को कोबी कोबी माछ आलू झोल जा कहते माछ आसगला ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲିଣି ମାଛ ନେଇକି ସେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିବ ରୋଷେଇ ନାଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ନାଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ନା ମାଛ ଛିମଛିମ କାଲି ମାଛ ଛିମଛିମ ସେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ରୋଷେଇ ସବୁ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଛିମଛିମ କାଲିଆ ମାଛ ଛିମଛିମ କାଲିଆ कालिया काली खाइबो सब ताले ପକଉନ ଫୁଟିଗଲାଣି ମାଛ ମାଛ ବସିଲାଣି 11:30 11:30 ନା ଆସିକି 12:30 ମଟନ ବି ତୁ ହେଇ ସାରନ୍ତା ଏତେ ଘଣ୍ଟା କିଏ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବ ପିଲା ଛଅ ଜଣ ଧରିକି 5 ମିନିଟ୍ ହଲେଇ ଦେବୁ ହେଲା ସଇଲା ଏପଟେ କୋବି ବସିଥାନ୍ତା ଏପଟେ ମାଛ ବସିଥାନ୍ତା ସେଇନେ ସରିଥାନ୍ତା 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ କରିଥାନ୍ତେ କୋଉନ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡରେ ରୋଷେଇ କଲେ ସେଠି ଅଧିକ ଭାତ ଯିବ ହରି ଆଉ ନା ମୁଁ ଚାଖିନି ଟିକେ ଚକା ହେଇଛି ତମେ ଚକା ହାତ ମୁଁ ଧୋଇ ପାରିବିନି ନା ମୁଁ ତ ଚାଖିଛି ମୁଁ ଚାଖିଦିଏନି ମୁଁ ପାଟି ଯାଏ ମାନେ ଆଇଁଷିଆ ହେଇଯିବ। ଖାଇଛି ନା ଆଇଁଷିଆ ମୋ ଦେହ ବାସୁଛି ଭଲ ସତରେ ଆମେ ରାତିରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିବା ଆମେ ଶୁଭ ଆମେ ତମେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇଯିବି ମାଛ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମାଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲୁ ଏଇଟା ସାପ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ସାଇଡ୍ଟା ଗାଡ଼ିକି ଧର ଚାଇନିଜ ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ପଟ୍ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଇବନି ବୋତଲ ପାଣି ଦିଅ ଉଷୁମ ପାଣି ପାଇବନି ଏତେଟା ଆଉ ତ ହଁ ଏ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ନା ମାଛ ପକା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଝିଅକୁ ଉଠେଇବି ଯାଇକି ଖାଏନି କେତେବେଳେ ଫୁଟି ଯାଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଉନ ଫୁଟିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଏବେ ମାଛ ପକାଇଦେଲେ ଏଇଟା ପକାଅ ଖାଇଦେବ এইটা লাস্ট হব হ্যাঁ ମାଛ ପକାଇଦେଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାର କରିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାଛ ବସିଗଲା ତ ଏବେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଖକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଟିକେ ମସଲାଟା ଫୁଟିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ହେଇ ଆସିଲା ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ କାଢ଼ିଦେବେ ତ ରେସିପିଟା ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସୋ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।